Našim gostima o ovoj temi u narednim minutima. Naši gosti su Vladimir Savić, bivši pripadnik MUP-a i Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Ajde, evo, gospodine Nikoliću, da počnemo sa vama. Čuli smo sada ružičasti kokain ili tusi, brzo se širi Evropom, kažu da potiče iz Kolumbije. O kakvom je zapravo narkotiku reč? To je jedna od najboljih marketinških kampanja koja je uopšte sprovedena u tom delu tržišta. Koriste. I sada još uvijek nije baš potvrđeno da li ga ima i u Srbiji, ali jeste zabrinjavajuće da zapravo spada u grupu takozvanih klupskih droga i da najviše koriste mladi. Pa evo, upravo kao što je objašnjeno u vašoj najavi, a i sam inspektor je objasnio istorijat 2CB-a, pošto je to jedan spektar te halucinogene droge koje je američki hemičar još 70. godina izveo. Ovo nije prvi put da se nešto novo pojavlja na tržištu. Ako se setite, pre par godina imali smo problem sa takozvanom drogom krokodil koja je došla iz Rusije, gde bukvalno ljudsko meso se odvaja od kosti. Bile su užasavajuće slike u medijima, uopšte kako to predstavlja. Pa se setite kad je prvi LSD, speed, ekstazi stigao, kakve posljedice. Tako da svi ovi narkodileri gledaju da nešto novo ponude. Slušajući inspektora, shvatio sam o čemu se radi. Znači da je to više marketinški deo u odnosu na ono što stvarno jeste. Da li je klupski? Naravno, to se kreće uvek od omladine. Vidim i ono što sam ja lično saznao o TUC-u i čitajući, pratići, to jeste da je to u stvari nije kokain. Jako ga zovu ružičasti kokain, ali je u boji praha. Ako uzmete sva ova jedinjenja, baš upravo inspektor o čemu je govorio, onda možda zamislite kakav to efekat ostavlja u organizmu, plus ako se tu dodaje i kofein, postoji mogućnost znači da se dodaje i kofein i miksanje, kao i svaka droga. Znate, i kokain da bi dobili na kilu, oni ga miksaju i sa mišomorom i sa ovim i sa onim, gde bi dobili na količini, tako znači, svaka ruka posle prve ruke je prljava ruka. Veoma je opasno. Da li ovde u Srbiji se pojavio, pa znate šta, ako uzmemo u obzir da su Ujedinjene nacije primetile da se tu svi pojavio u Švajcarskoj, Austriji i Velikoj Britaniji, a da, recimo, Austrija nije toliko udaljena od Srbije, ne bi me čudilo da uskoro i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplene određenu količinu u Republici Srbiji. Idu novogodišnji praznici, idu Božići, opet ponavljamo, znači to je klupska droga, ja nemam informaciju da li je ovde, ali znate kako, sve što nam je blizu, to je na dohvat ruke. Dobro. Možemo reći da može da se razvije zavisnost i od ove vrste narkotika? Ne, to nije narkotik, to nije ta droga. Ja prvo apelujem, naravno, sve droge ne koristiti. Međutim, omladino, ovo nije ta klupska droga, ovo je mešavina sintetičkog heroina, ketamina i ostalih stvari, opasnih stvari koji izazivaju paranoje, koji izazivaju zavisnost. To nije TUC. To je samo jednostavno miks gde neko bukvalno u kuhinji uzme šta ima tamo od narkodilera, sipa malo spida, malo ovoga, malo onoga, izmeša, doda boju, na primjer, aromu jagode unutra, da ofarba i kaže, to vam je to što je fancy. To nije fancy, to je opasno. Ne drogama tim. Dobro, ili bilo kojim. Ali kada pričate sada, evo rekli ste, dakle, to kojom brzinom se zapravo izmišljaju nove droge i kojom brzinom se nalaze na tržištu, šta se može uraditi onda po pitanju prevencije? Može li država i policija, pa evo i zdravstvo na neki način je upleteno u sve ovo, zapravo da stane na put tome pre nego što se razvije? Kao što vidite da je to borba, večita borba. Državni organi, po ovom sudeći, kao što vidimo iz sredstva medija, postupaju donekle. Međutim, to je igra mačke i miša. I ta je borba večita. Ili šta je starija, kokoška ili jaje u ovom slučaju? Upravo to. Ja se stvarno nadam u efikasnost pripadnika policije, ali je tu potrebno i saradnja i sa građanima mnogo veća, jer je to stepen društvene opasnosti mnogo veliki, pogotovo kad su narkotici u pitanju. Dobro, šta, ako primetimo, dakle, negde... Bilo šta, prijaviti pripadnicima policije za početak, jer roditelji sami s tim ne mogu da se izbore. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Uputili smo evo i pred ove predstojeće praznike i proslave vrlo važne apele. I ovim razgovorom smo došli do kraja današnje emisije.